ibihe byiza kuri mwe mwese mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi tariki ya mbere Gicurasi, akaba ari umunsi w'abakozi. Mugire umunsi mwiza aho muri hose mudukurikiye ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Ndabasuhuje, njye banyita MC Derrick, nkambazaniye bimwe mu byiriwe bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Ku buhanga bw'ibyuma tukaba turi kumwe na Eri Iradi. Uyu munsi amakuru yacu duterurire kuri iyi nkuru, aho Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo Christine Nkurikinka yayoboye ibirori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo mu birori byabereye muri Kaminuza y'u Rwanda, aho byahurije hamwe abakozi ba leta, abakoresha ndetse n'abafatanyabikorwa mu rwego rwo kuzirikana no guha agaciro uruhare rw'abakozi mu iterambere ry'igihugu. Ibirori byabaye kuri uyu wa mbere Gicurasi 2026, byari bifite insanganyamatsiko igira iti gufatanya mu guteza imbere ubumenyi, kongera imirimo no kubaka ubukungu burambye bushingiye ku mbaraga z'imbere mu gihugu. Iyi nsanganyamatsiko yagaragaje ko ubufatanye hagati y'inzego zitandukanye ari ingenzi mu kongera ubumenyi ku bakozi, guhanga imirimo mishya no kubaka ubukungu bushobora guhangana n'ihungabana rituruka ku rwego mpuzamahanga. Abitabiriye ibi birori baganiriye ku buryo bwo kongera umuvuduko mu guhanga imirimo mishya, kuzamura umusaruro w'abakozi no guteza imbere inzego z'ingenzi zirimo ubuhinzi, inganda na serivisi. Hanagarutswe ku kamaro ko kongera guteza imbere ikoranabuhanga no kunoza serivisi zitangwa mu rwego rwo kugera ku iterambere rirambye kandi ridaheza. By'umwihariko hibanzwe ku guteza imbere ubumenyi bw'urubyiruko bujyanye n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo, hagamijwe gufasha kubyaza umusaruro amahirwe igihugu gifite ashingiye ku bwinshi bw'urubyiruko ruhari. Duhinduye ingingo mu bindi bikomeje kuvugwa mu karere ka Kirehe, abasore babiri b'impanga bari gushakishwa bakekwaho kwica umunyerondo wari uri ku kazi. Abasore babiri b'impanga bafite imyaka 21 bo mu karere ka Kirehe bari gushakishwa n'inzego z'umutekano ku bufatanye n'abaturage, nyuma yaho bakekwaho kwica umunyerondo wari uri mu kazi. Abasore babiri b'impanga bo mu karere ka Kirehe bari gushakishwa n'inzego z'umutekano nyuma yo gukekwaho gukubita abanyerondo bari mu kazi, umwe bikamuviramo urupfu. Ibi byabaye mu ijoro rya tariki ya 29 Mata 2026 mu mudugudu w'Umubano mu kagari ka Kamombo mu murenge wa Mahama mu karere ka Kirehe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mahama Bihoyiki Leonard yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru ko abo basore basanzwe bafatwa nk'ibihazi muri uyu murenge wa Mahama. Yavuze ko abanyerondo babatesheje bagiye kwiba bakabakubita, umwe muri bo bikamuviramo urupfu. Ifu Bihoyiki yavuze ko abo basore babiri bahise batangira gushakishwa ku bufatanye bw'inzego z'umutekano ndetse n'abaturage. Yavuze ko bahise batoroka ariko bazakomeza gushakishwa kugira ngo baryozwe icyaha bakekwaho gukora. Ibindi bikomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye ni uko ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi byinjirije u Rwanda arenga miliyari 12 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere iyoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB cyatangaje ko kuva ku wa 20 kugera ku wa 24 Mata 2026 ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi byoherejwe mu mahanga byinjirije u Rwanda agera kuri miliyari 12 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo u Rwanda rwohereje mu mahanga bipima toni 8 n'ibice 101.
tuvuye aho ngaho tunyarukiriye mu karere ka Rutsiro aho umusore w'imyaka 21 yakubiswe n'inkuba aryamye agahita yitaba Imana. Nshimiye w'imyaka 21 ho mu karere ka Rutsiro yakubiswe n'inkuba aryamye ahita apfa. Byabereye mu murenge wa Mukura akagari ka Kageyo ho mu mudugudu wa Rukondo mu ijoro rishyira tariki ya 30 Mata 2026 mu masaha y'ijoro. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba SP Sylvestre Rwaje Amahoro yahamirije ikinyamakuru Igihe kaya makuru ari impamo. Ati nibyo koko inkuba yamukubitiye mu rugo iwabo aryamye. Inkuba zakunze kugaragara muri Rutsiro no mu turere tumwe na tumwe tw'intara y'Iburengerazuba, ari nayo mpamvu abaturage benshi basabwa kwirinda mu gihe nk'iki. Yaboneyeho gusaba abaturage kwibuka ko mu bihe by'imvura bakwiye kwirinda kugama munsi y'ibiti, gucomeka ibyuma ku mashanyarazi no gufata ku byuma cyangwa kugenda mu mvura, n'abana kudakinira mu bidendezi by'amazi igihe imvura iri kugwa. Umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya Muhurunda mu gukorerwa isuzumwa mbere y'uko ushyingurwa. Tuvuye aho ngaho tunyarukiriye mu karere ka Nyanza aho abaganga 4 bafunzwe bazira gutanga serivisi mbi. Itsinda ry'abakozi 4 b'ibitaro by'akarere ka Nyanza barimo umuganga n'ababyaza 3 batawe muri yombi bakekwaho guha serivisi mbi umubyeyi witeguraga kubyara bikamuviramo ingorane. Byabaye mu 2025 ariko umubyeyi yageza ikirego ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Vuba abo baganga bahita batabwa muri yombi kwa 28 Mata 2026. Bivugwa ko hari umubyeyi wari ugiye kubyara ajya ku bitaro by'akarere bya Nyanza ntiyahabwa uko bikwiye n'abaganga serivisi, ibyatumye umwana we avuka atuzuye ndetse hashize igihe gito aza kwitaba Imana. Nyuma y'uko Perezida Paul Kagame anenze abaganga bo mu bitaro byo mu karere ka Karongi bahaye serivisi mbi umubyeyi wari utwite agapfa, byahise bikangura uyu mubyeyi ahita ajya kurega abaganga bo mu bitaro bya Nyanza ngo babibazwe. Abaganga bahamagajwe kwitaba ubugenzacyaha kuri sitasiyo ya RIB ishami rya Busasamana riherereye mu karere ka Nyanza maze bahita batabwa muri yombi ngo bakorerwe iperereza. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Nyanza Kajyambere Patrick yavuze ko abo baganga bamaze iminsi 3 bafunzwe aho bari gukorerwaho iperereza na RIB. Tuvuye kuri iyo nkuru, ikindi kiri kuvugwa nuko Netflix igiye kumera nka TikTok. Aho Netflix igiye kumera nka TikTok, Netflix yatangaje ko igiye kuvugurura porogaramu yayo ikoreshwa kuri telefone igahabwa uburyo bushya bwitwa Clips, aho umuntu azajya abasha kubona amashusho magufi y'ibisanzwe binyuzwa kuri uru rubuga. Bitekereze nk'amashusho ya TikTok cyangwa Reels kuri Instagram na Facebook cyangwa Shorts kuri YouTube. Uburyo buzajya buha umuntu amashusho magufi yatoranyijwe mu biganiro, films n'ibindi binyuzwa kuri Netflix bijyanye n'ibyo akunda kugira ngo bimufashe gufata icyemezo cy'ibyo yareba nyuma. Bitari kwa kundi ufungura porogaramu bikaba ngombwa ukabanza gufungura filimi ukaza gufata icyemezo cy'ibyo waza kureba nyuma. Bakunzi mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Nyuma yaho hari kubura amasaha make ngo derby y'urw'imisozi igihumbi ihuza ikipe ya Rayon Sport na APR FC itangire. Djibril Ouattara wa APR FC yasuzuguye Rayon Sport mbere y'umukino uzahuza aya makipe yombi ku munsi w'ejo kuwa gatandatu tariki ya 2 Gicurasi 2026. Rutahizamu wa APR FC Djibril Ouattara yagaragaje ko umukino wa Rayon Sport umworohera cyane kuko uba udakomeye nk'uw'Amagaju FC na Etincelles, ndetse yemeza ko yahitamo guhura n'ubwugarizi bw'ayo makipe yombi aho
guhura n'ubwa Rayon Sport. Ibi ni bimwe mu byo yatangaje nyuma y'imyiteguro y'umukino w'umunsi wa 29 wa shampiyona y'u Rwanda uzahuza APR FC na Rayon Sport kwa gatandatu tariki ya 2 Gicurasi 2026. Ouattara yavuze ko we na bagenzi be biteguye gukina uyu mukino ukomeye mu Rwanda kurenza indi yose iba, ariko ko ari umukino bazaheshamo intsinzi abafana babo kuko atari umukino ukomeye kurenza indi yose akina. Umukino uba udasanzwe kuko uhuza amakipe ahanganiye ibikombe by'imbere mu gihugu. Ouattara yakinnye muri shampiyona zikomeye zirimo iyo muri Maroc, Algeria na Burkina Faso. Inshuti bakunzi, mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Reka nizere ko ibintu ari umutekano mu gifu no mu bwonko. Tubifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.